surprise. You're like a rush to my head. I'm out of breath. I can't keep up this time. You're always one step ahead. Leave me for dead. Girl, you're the best, and that's why you make me wanna stand down tonight. Turn off the lights. Give up the fight. I surrender. You got me good. I know that you would. Did the best that I could. But girl, you move like a butterfly, butterfly, and you sting like a bee. I tried to be bulletproof. You got to me. Gonna stand down tonight. Turn off the lights. Give up the fight. I surrender. I just don't wanna wait. Don't take me from this place where I wanna be. You're like a rush to my head. I'm out of breath. I can't keep up this time. You're always one step ahead. Leave me for dead. Girl, you're the best, and that's why you make me wanna stand down tonight. Turn off the lights. Give up the fight. I surrender. You got me good. I know that you would. Did the best that I could. But girl, you move like a butterfly, butterfly, and you sting like a bee. I tried to be bulletproof. You got to me. Gonna stand down tonight. Turn off the lights. Give up the fight. I surrender. Ding ding, let the bell ring. Feel the talent. She's one step ahead of anything I bring. I mean, I'm not afraid to admit to defeat. She completes me completely. I'm free just to be who I am. So I let my guard down. Just believe in his dreams. A reality, the reason I'm breathing. I'm taking, so baby, just take me down with the love that I'm chasing. Make me wanna stand down tonight. Turn off the light. Give up the fight. I surrender. You got me good. I know that you would. Did the best that I could. But girl, you move like a butterfly, butterfly, and you sting like a bee. I tried to be bulletproof. You got to me. Gonna stand down tonight. Turn off the lights. Give up the fight. I surrender. Surrender. Muchas gracias. Así podíamos sentir gran energía y fuerza. Ahora queremos invitar un grupo muy especial que vino desde Perú. Bueno, muy bien. Ya, ahora ya podemos sentir la fuerza de Perú también. Este grupo ya van a presentar una danza, se llama How We Living, es danza cultural de Estados Unidos. Vamos a recibir con fuerte aplauso. This is how we live. Oh my, 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 got me feeling so high. Throw your hands up, let me know that you're alright. Oh my, 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 got me feeling so high. Just like I'm never coming down. This is how we live. This is how we live. If you're looking for the problems in this world, you're gonna find them. All you gotta do is look out the door. If you're looking for that good stuff, it's already up inside you. All you gotta do is just let it show. Oh, oh, I see your soul. Oh, oh, just let it go. If you just be yourself, don't worry about nobody else. Show me what's inside of your soul. So come on, 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 come on. This is how we live. Oh my, 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 got me feeling so high. Throw your hands up, let me know that you're alright. Oh my, 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 got me feeling so high. Just like I'm never coming down. This is how we live. Dive into the deep end. We don't need a reason. Jumping right into the weekend. And oh my, my,
stilo. I'm never solo. Partying is better when we got a lot of people. So check your ego. We all about the rainbow. Show me what's inside of your soul. Come on, 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 come on. This is how we live it. Sí, muchas gracias. Ahora ya están muy emocionados por diferentes danzas culturales y también ya esta energía creo que está llegando a todo público. Bueno, ahora es última danza. Este grupo es de Sucre. Ya los jóvenes de Sucre también están participando como voluntarios y están ensayando todos los días con todo corazón. Bueno, ahora vamos a viajar a un país, un continente muy especial, Oceanía, Pacífico Sur, el país Fiji. Se llama Vanuatu Atoa. Muchas gracias.
Muchas gracias. Así podíamos viajar en diferentes países y también aquí en nuestra Fundación Internacional de Jóvenes podemos aprender, ¿no?, cómo intercultural y nivel mundial. Más de 100 países estamos trabajando por los jóvenes y aquí en Bolivia también en diferentes departamentos y aquí en Sucre y departamento Chuquisaca y todos nacional están llegando e internacional. Por eso ahora estamos también muy agradecidos a Dios porque Dios nos permite gran unión a través de la fundación y trabajando con diferentes instituciones, con la Universidad San Francisco Xavier en Chuquisaca y también Gobernación de Chuquisaca y la Alcaldía de Sucre. Por eso ya ahora muchos jóvenes y directivos están aquí y nosotros también vamos a agradecer con las alabanzas y vamos a invitar al alabancero. Sí, buenas tardes a todos. Estamos muy contentos, ¿verdad?, por este tiempo, por este ambiente. Vamos a ver más presentaciones en el campamento, en el encuentro intercultural. Ahí los esperamos. Vamos a cantar un himno. Vamos a cantar el número 466. Victoria en Cristo se llama. Vamos a cantar. Acompáñenme. Atrás está la letra para que ustedes también canten en voz alta. Victoria en Cristo, número 466. Al
Gracias por la alabanza al Señor. Ahora nosotros vamos a orar con el pastor So Young-woo, quien ministra la iglesia de Yeongdeok, es una ciudad de Corea, en la misión Buenas Nuevas. 예, 기도하겠습니다. Vamos a orar. 사랑이 많으신 하나님 아버지, Dios Padre, con amor inmenso, 오늘 우리에게 이런 큰 행사를 허락하여 주시고 볼리비아 땅에 종의 약속을 따라서 이런 큰 행사를 할 수 있게 해주심에 주님 앞에 너무 감사합니다. Señor, le agradecemos por permitirnos este evento conforme a la promesa de su siervo, este evento que nos ha permitido. 예, 시편 2장 8편에 내게 구하라 열방을 유업으로 주리니 내 소유가 땅끝까지 이르리로다라는 말씀이 있습니다. En Salmo capítulo 2, versículo 8, pídeme y te daré todas las naciones, hasta los confines de la tierra. 하나님이 종에게 주신 그 약속을 따라서 이 볼리비아에 이 복음이 힘있게 증거되는 걸 생각할 때 너무 감사합니다. Estamos agradecidos porque conforme a esa promesa, cómo se anuncia este evangelio hasta este país de Bolivia. 오전에 룻기에 대한 말씀을 들었습니다. En la mañana hemos escuchado la palabra de Ruth. 룻은 모함 여자인데 룻에게는 아무런 소망이 또 희망이 기쁨이 없는데 Ruth es una mujer moabita que de verdad no tiene esperanza, no tiene alegría y felicidad. 나오미로 말미암아 보아스의 그 이불 안으로 의의 안으로 들어가는 것을 볼 수가 있었습니다. Pudimos ver cómo a través de Noemí ella pudo entrar bajo Boaz, encontrándose con Boaz. 예, 이곳에 온 모든 분들의 마음 속에 정말 교회와 또 IYF로 말미암아서 소망을 갖게 해 주시길 바랍니다. Todos los que llegan a este lugar, que a través de la iglesia y la IYF puedan encontrar la esperanza, Señor. 오늘 오후 이 예배 속에서도 또 하나님의 그 마음이 또 여기 계신 모든 분들 마음 속에 증거가 되어서 A través de este culto también que el corazón de Dios sea anunciado a todos los que están en este lugar. 기쁨이 되고 소망이 될 수 있게 해 주시기 바랍니다. Que pueda ser alegría y felicidad. 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a presentar presentación musical es voluntaria desde Corea del Sur. Ahora quiere presentar Yo Voy Feliz. Vamos a recibir con fuerte aplauso.
Sí, muy hermosa armonía que nos toca nuestro corazón, que podamos agradecer y podamos estar feliz y podamos sentir su amor. Ahora es el tiempo más importante que para que podamos recibir su palabra de Dios, que podamos fortalecer con cualquier situación y dificultades. Y la verdad, esta palabra incluye todo el poder y toda sabiduría de Dios y todo el amor de Dios. Hoy que recibamos toda la gracia de Dios y todo el amor de Dios a través de la palabra de Dios, que con el pastor An Tae-hyung, quien ministra en Corea, una ciudad Ulsan Oeste. Así vamos a recibir con fuerte aplauso. 안녕하십니까? Buenos días. 안녕하십니까? Muy buenos días. 예, 이렇게 뵙게 돼서 반갑습니다. Sí, me da mucho conocer a todos ustedes. 우리 민수기 구약성경 민수기 21장 4절부터 9절까지 읽겠습니다. Vamos a leer el libro de Números, capítulo 21, desde el versículo 4 al 9. 한 절씩 읽겠습니다. Voy a leer versículo por versículo. 백성이 호르산에서 진행하여 홍해 길로 쫓아 에돔 땅을 둘러 행하려 하였다가 길로 인하여 백성의 마음이 상하니라. Después partieron del monte de Hor camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino. 백성이 하나님과 모세를 향하여 원망하되 어찌하여 우리를 애굽에서 인도하여 올려서 이 광야에서 죽게 하는고 이곳에는 식물도 없고 물도 없도다. 우리 마음이 이 박한 식물을 싫어하노라 하매. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. 여호와께서 불뱀들을 백성 중에 보내어 백성을 물게 하심으로 이스라엘 백성 중에 죽은 자가 많은지라. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. 백성이 모세에게 이르러 가로되 우리가 여호와와 당신을 향하여 원망함으로 범죄하였사오니 여호와께 기도하여 이 뱀들을 우리에게서 떠나게 하소서. 모세가 백성을 위하여 기도하매. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. 여호와께서 모세에게 이르시되 불뱀을 만들어 장대에 달라 물린 자마다 그것을 보면 살리라. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. 모세가 노뱀을 만들어 장대에 다니 뱀에게 물린 자마다 노뱀을 쳐다본즉 살더라. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. 예, 저는 여기 여러분 뵈니까 아주 이제 익숙한 마음이 듭니다. Pues ahora cuando les vi hoy a ustedes ya
como que me siento familiarizado con ustedes. 여기 수쿨에 이 길이 너무 처음에는 좀 이상했는데 Al principio cuando vine a Sucre me parecía muy extraño las calles, 며칠 지내다 보니까 이제는 길이 아주 익숙합니다. pero ahorita ya he pasado unos días y ya me acostumbré. 제가 이 자리에 있다는 것은 참 놀라운 일입니다. El hecho de que yo esté aquí presente es algo sorprendente. 저는 26살 때 구원을 받았는데요. Yo recibí la salvación cuando tenía 26 años. 저에게 복음을 전해주신 분이 이 자리에 계십니다. El que me predicó el evangelio se encuentra también en este lugar. 멕시코 신재훈 목사님이신데 Sí, es el pastor Pablo Shin de México. 제가 이 자리에 있는 것만 해도 아마 좋아할 것 같아요. Creo que el hecho de que yo esté aquí, él se pone muy contento, ¿no? Al verme. 이제 같이 이제 군 생활을 했는데 Pues nosotros estábamos en la misma base militar. 12명이 같이 생활을 했습니다. Pues nosotros éramos un grupo de 12 personas. 저는 몰랐는데 저를 아주 안 좋은 사람으로 보았던 것 같아요. Yo no sabía, pero creo que yo no le agradaba, no le caía muy bien a él, al pastor Shin. 웬만하면 전도를 할 텐데 Porque normalmente me hubiese predicado ya antes, ¿no? 한 달 지나는 동안 전도 대상에서 제외를 했다더라고요. Dice que durante un mes no me había predicado porque dice que yo no estaba en la lista de él. 제가 볼 때 그렇게 나쁜 사람이 아닌 것 같은데 Bueno, aunque a mí no me parece que sea yo tan malo, ¿no? 성경을 펴서 이야기할 가치가 없다고 여겼던 것 같습니다. Pero creo que pensó que no valía la pena hablar conmigo, ¿no? Con la Biblia abierta. 5월 한 달을 같이 지냈습니다. Estuvimos en el mismo lugar con él durante un mes, el mes de mayo. 저는 이제 거의 밤마다 이렇게 술을 마셨고요. Yo todas las noches tomaba alcohol. 그다음에 담배도 아주 많이 피웠고. También fumaba mucho. 제가 생각하고 있는 거는 아주 세상적으로도 수준이 낮은 생각들을 갖고 있었습니다. En aquel tiempo, inclusive los pensamientos que yo tenía en aquel tiempo eran pensamientos de bajo nivel. 한 번씩 커피를 마시러 이리 왔다 갔다 하다가 전도하는 모습을 봤어요. Un día yo estaba tomando café y estaba caminando alrededor de un lugar y lo vi a él predicando. 저는 교회 다니는 사람들을 별로 안 좋아했습니다. Pues a mí no me agradaba mucho las personas que congregaban a la iglesia. 그런데 이제 후배에게 성경을 펴서 전도하는 모습을 봤어요. Yo he visto cómo el pastor predicaba a sus inferiores en el cuartel. 제가 젊었는데 왜 살까 하는 많은 의문을 갖고 있었습니다. A pesar de que yo era joven, sin embargo, yo siempre me preguntaba ¿por qué tengo que vivir? 이렇게 살다가 죽으면 과연 끝일까? ¿Será que si vivo y muero esto sería el fin? 그래서 하고 싶은 대로 즐기며 사는 게 저는 행복이라고 여겼어요. Y yo pensaba que la felicidad consistía en hacer lo que uno quiere. 그래서 성경 하나님을 믿는다는 그런 신앙은 저에게 아예 관심이 없었습니다. Obviamente que yo no tenía ningún interés en querer conocer a Dios. 하나님이 저에게 은혜를 베풀어 주셨는데요. Dios me dio la gracia. 이제 나도 하나님을 좀 믿고 싶다라는 마음이 들었어요. De repente surgió en mí el deseo de querer creer en Dios. 그래서 마지막 날 이제 하나님을 어떻게 믿느냐고 제가 질문을 했습니다. Entonces el último día yo le pregunté, ¿cómo puedo hacer para creer en Dios? 저녁 10시부터 그 다음 날 새벽 6시까지 이제 제가 성경 말씀을 들었어요. Y escuché la palabra desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. 100% 죄인이라는 거예요. Él me dijo que yo era 100% pecador. 저는 제 친구들에게도 점수를 좀 따고 있었거든요. En realidad yo le caía muy bien a mis amigos. 저를 만나는 사람들이 저를 저 손가락질하고 저 나쁜 놈 이렇게
보지 않았다고 저는 여겨요. Porque yo me consideraba que por lo menos yo no era señalado por las demás personas como si fuera una persona mala. 40% 정도는 나쁘고 60%는 제가 착하다고 여겼습니다. Yo me consideraba un 40% malo y un 60% bueno. 성경을 펴고 저에게 100% 죄인이라는 거예요. Pero cuando abrió la Biblia me dijo, tú eres 100% malo. 속에서부터 이제 화가 치밀어 올랐는데 De repente el enojo comenzó a salir de mi corazón. 정말 이 발로 팍 머리를 한번 차버릴까 싶을 정도로. Hasta que me dieron ganas de patearle la cabeza. ¿Qué pasará si le doy una patada a la cabeza? ¿No? Pensé. 저는 자꾸 이제 몸이 뒤로 제껴지고 Cada vez yo me alejaba de él. 이제 목사님은 계속 앞으로 와서 막 말씀을 전하고. Y el pastor más bien venía cada vez más cerca de mí para predicarme. 근데 이 말씀을 듣다가 야 진짜 내가 죄인 맞구나라는 게 이제 인정이 됐습니다. Pero después de escuchar la palabra pude reconocer que verdaderamente yo soy pecador. 그 da음에 이제 내 죄가 어떻게 예수님에게 넘어가고 어떻게 씻어졌는지 자세하게 들었어요. También pude escuchar muy detalladamente cómo Jesús se llevó mis pecados, cómo Él lavó mis pecados. 저는 성경에 대해서 아예 몰랐는데 Yo era una persona que no conocía nada de la Biblia. 그 하룻밤 진짜 이 성경을 자세하게 저에게 가르쳐 줬습니다. Pero durante más o menos un día y medio Él me explicó muy detalladamente la palabra de Dios. 죄가 없다는 게 좀 죄가 없다는 사실을 제가 알게 됐습니다. Me di cuenta que ya no tenía más pecado. 저에게 질문을 했어요. Sí, me preguntó. 히브리서 10장 17절 말씀을 저에게 읽게 하고는 Después de que me hiciera leer Hebreos capítulo 10 versículo 17, 그게 보면 저희 죄와 저희 불법을 내가 다시 기억지 아니하리라 하셨습니다. ahí dice y añade nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. 이제 저에게 그러면 저에게 죄가 있느냐 없느냐고 물었습니다. Él me preguntó, ¿tienes pecado o no? 분명히 죄가 없는 건 맞는데 Sí, era verdad que ya no tenía más pecado, 밤새도록 죄에 대해서 이야기를 들었잖아요. porque toda la noche escuché acerca del pecado, 어렸을 때부터 죄 지은 이야기. de todas las cosas que yo cometí pecado cuando era niño. 이제 죄 얘기만 들으니까 죄를 지었던 기억이 생생하게 났어요. Pues como me estaba hablando acerca del pecado, comencé a hacer memoria mucho más detalladamente de todos los pecados que yo cometí. 그래서 제가 이제 대답을 했는데 Entonces yo le respondí, 성경에는 죄가 없는데 죄를 지었던 기억이 너무 생생하게 난다 그랬어요. yo le dije, la Biblia dice que ya yo no tengo más pecado, pero cuanto más me habla del pecado me acuerdo de los pecados que cometí, le dije. 이제 저를 좀 쳐다보더니 그거는 사단이 지금 속이고 있다라고 이야기했어요. Entonces él me miró así y me dijo, Satanás le está engañando. 그리고 성경을 펴서 다시 좀 이렇게 이야기를 해줬습니다. Entonces abrió la Biblia y nuevamente me explicó. 그리고 이제 다시 똑같은 말씀을 저에게 읽게 했어요. Y me hizo leer la misma palabra nuevamente. 저희 죄와 저희 불법을 다시 기억지 아니하리라. Y añade, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. 그러면 죄가 있느냐 없느냐 다시 물었는데 Otra vez me preguntó si tenía pecado o no. 이제 제 대답이 달라졌어요. Pues mi respuesta era diferente. 이 성경 말씀대로 죄가 없다 이렇게 이야기했어요. Yo le dije, según la Biblia, yo no tengo pecado. 이제 그게 구원받은 거라고 이야기했습니다. Y él me dijo, entonces usted es salvo. 저는 진짜 하나님도 모르고 성경도 아예 몰랐던 사람이에요. Yo era una persona que no conocía a Dios, no conocía nada acerca de la Biblia. 이제 술도 좋아했고 담배도 아주 많이 피웠는데요. Me gustaba tomar mucho, me gustaba fumar también. 그날 이제 그 이튿날 저는 저희 부대로 돌아가고 Al día siguiente yo regresé a mi base. 한 달 후에 다시 만나게 됐어요. Un mes después nos encontramos otra vez. 이제 산 높이 올라가는 길이었습니다. Era un lugar donde iba a una montaña.
막 땀 뻘뻘 흘리고 이제 그 산 위에 나무 그늘 밑에 딱 담배를 피웠어요. Pues yo subí la montaña y había un árbol bajo una sombra, me senté a fumar. 담배 맛이 그렇게 좋은 것은 처음이었어요. Por primera vez sentí que todavía fumar era muy rico, muy delicioso. 근데 그게 마지막 담배가 됐어요. Pero esa fue la última vez que fumé. 이제 담배를 피우면서 무슨 생각을 했냐면 Porque mientras fumaba yo decía, 담배를 왜 피우지? ¿por qué será que estoy fumando? 아, 내가 술을 마실 때, 화가 날 때, 기쁠 때, 긴장할 때 담배를 피웠구나. Ah, cuando yo estaba tenso, nervioso, cuando estaba contento, yo fumaba. 근데 이제 얼마 전에 제가 성경을 읽었는데 요한복음 15장에 예수님이 나의 친구라고 하시는 거예요. Pero en San Juan capítulo 15 dice la Biblia de que Jesús es mi amigo. 이 친구가 예수님이 내 안에 계시면 야, 내가 진짜 앞으로도 걱정할 게 없겠다라는 마음이 들었는데요. Entonces pensé que si Jesucristo es mi amigo y está conmigo, ya no tendría más ninguna preocupación. 이제 담배를 피우면서 친구가 지금 내 안에 계시는데 내가 여전히 담배를 피우면서 긴장을 풀고 막 이렇게 한다면 예수님이 싫어하겠다라는 생각이 들었어요. Entonces yo pensé, si Jesús es mi amigo y yo sigo fumando y cada vez que fumo lo hago porque quiero relajarme, no, creo que entonces Jesucristo no será mi amigo. 이제 담배를 끝까지 피우면서 다 끄고 이제 옷을 챙기고 담배를 주머니에 넣었는데 Apagué mi cigarrillo, puse en mi bolsillo 이제 일어서면서 담배를 끊어야 되겠다라는 생각이 스쳐 y 지나갔어요. de repente me levanté y pensé, tengo que dejar de fumar. 그 이제 저희 근무지로 딱 들어왔는데 제일 먼저 신재훈 목사님을 만났어요. Y pues regresé a donde yo trabajaba y al primero que me encontré fue al pastor Shin. 막 악수하면서 반갑다. Me dio la mano y me dijo, ay, qué bueno verte. 그래서 제가 첫 마디가 신병장 내 담배 끊었다 그랬어요. Entonces la primera palabra que le dije, ay, sí, dejé de fumar, le dije yo. 방금 전에 담배 피웠는데 Recién acababa yo de fumar. 막 입에서 담배 끊었다고 했어요. Pero le dije al pastor, mire, yo ya dejé de fumar. 벌써 30년이 지났습니다. Han pasado 30 años. 그 뒤에 담배를 피웠던 기억이 전혀 안 나요. No, creo que ya no recuerdo más haber fumado después de aquella vez. 담배 끊어진 거 맞죠? Entonces quiere decir que dejé de fumar, ¿verdad? ¿Sí o no? 하나님이 제 안에 하나하나 저를 바꾸고 가시는 걸 제가 느낄 수 있었습니다. Yo podía sentir cómo Dios fue cambiando mi interior poco a poco. 지금은 제가 목사가 돼서 여기 있다는 게 너무 신기합니다. Pues hasta me asombra el hecho de que yo me haya convertido en pastor y esté aquí. 저는 구원을 받지 않았다면 아마 형편없이 살았을 것 같아요. Si yo no hubiera recibido la salvación, de verdad mi vida hubiera sido un desastre. 이제 구원받고 제가 이 아주 예쁜 아가씨를 만나서 결혼을 했고 Después de recibir la salvación, me encontré con una hermana muy hermosa y me casé. 이제 교회 목사님이 소개를 해서 만난 결혼하는 아내입니다. Sí, mi esposa me presentó el pastor y me casé con ella. 사실 그 전에는 사귀었던 아가씨가 있었어요. En realidad tenía una novia anteriormente. 이제 구원받고 나니까 그게 다 정리가 되는 거예요. Pero después de recibir la salvación, tuve que arreglar mis relaciones. 저희 집은 아주 가난했는데 Nuestra familia era muy pobre. 돈이 없는 집에 누가 시집 오겠어요? Pues quién se casaría con una persona que es pobre. 제가 구원받고 이제 교회 신앙생활을 하니까 Pues después de recibir la salvación, mientras que yo hacía mi vida espiritual, 그 예수님을 믿고 저에게 시집을 온 거예요. pues como ella también cree en Jesucristo, ella se casó conmigo. 지금은 은혜로 아주 행복하게 살고 있습니다. Pues ahora yo soy muy feliz con ella.
저는 감사합니다. 저에게는 딸이 있고 아들이 있는데요. Tengo una hija y un hijo. 이 아들은 그 아프리카에 이렇게 해외 봉사를 다녀왔습니다. Mi hijo fue como voluntario a África. 자, 우리 봉사자들이 여기 댄스하는 걸 보니까 너무 기뻤어요. Me puse muy contento al ver a los jóvenes que danzaron hoy. 남태평양 그 댄스는 제 딸이 그 속해져 있던 팀이었습니다. Porque mi hija fue la que bailó también la danza del Pacífico del Sur, ¿no? 예, 동영상을 찍어서 이제 보내줬어요. Grabé el video y le mandé a mi hija. 그랬더니 아주 기뻐하는 그 답이 왔습니다. Pues me respondió muy alegremente. 우리 학생들이 정말 이 캠프를 위해서 같이 봉사를 하는 거 볼 때 너무 기쁘고 감사합니다. Estoy muy contento y al mismo tiempo agradecido que nuestros voluntarios estén aquí colaborando y apoyándonos. 제가 사는 도시는 여러분 자동차 회사가 있고 배를 만드는 회사가 있어요. En la ciudad donde vivo yo hay una planta en donde fabrican autos y barcos. 그리고 이제 이 기름을 석유, 가솔린 이걸 정유해서 다시 파는 공장들이 있습니다. También hay fábricas en donde importan petróleo y también gasolina para poder revenderlo de nuevo. 그 울산이라는 도시에 살고 있습니다. Yo estoy viviendo en la ciudad de Ulsan. 자, 얼마 전에 이제 예배당 건축을 마쳤는데요. Hace poco yo terminé la construcción de mi iglesia. 저는 이게 건축을 하는 데에 지식이 없는 사람이에요. Yo soy una persona que yo no conozco mucho acerca de la construcción. 이제 하나님이 건축을 하도록 이렇게 이끄셨다는 마음이 들어요. Pero pienso que Dios me ha guiado para que yo pueda construir. 이제 박옥수 목사님께 찾아뵙고 이걸 말씀을 드렸습니다. Yo fui a buscar al pastor Oxupar y le expliqué. 그때 저에게 한마디를 해주셨는데, Él me había dicho una palabra en aquel momento. 힘들어도 우리가 이 일을 해야 돼, 그렇게 하셨어요. Él me dijo, aunque estés muy cansado, nosotros tenemos que hacer este trabajo. 근데 진짜 힘들었어요. Pero realmente fue muy cansador. 더 못하겠다 하는 고비도 왔고. Inclusive llegué hasta el punto de que dije, ya no puedo más. 그렇지만 그때마다 힘들어도 우리가 이 일을 해야 돼 하는 그 말씀을 생각했습니다. Pero me acordé de la palabra que dijo el pastor, aunque estés cansado, debes de seguir. 박옥수 목사님이 살아오신 그 간증을 보면 다 힘들었는데 하나님이 도우셨어요. Si nosotros escuchamos el testimonio del pastor Oxupar, a pesar de que todos fueron trabajos duros, pero podemos escuchar que Dios fue el que lo ayudó. 양식이 떨어져서 굶을 때도 많으셨고. Hubieron tiempos en los que no tenía alimento y tenía que pasar hambre. 근데 계속 복음을 전하셨고. Sin embargo, él siguió predicando el evangelio. 그래서 제가 이 자리에 앉아 있는데 너무 정말 감격스러웠던 것은. Pero me siento muy conmovido estando aquí. 어떻게 저 스페인어를 쓰는 이 나라에 복음을 전할 수 있었을까? ¿Cómo es posible de que haya llegado el evangelio a un país en donde se habla el español? 또 우리가 다 구원을 받아서 어떻게 이 자리에 앉아 있을까? ¿Cómo es posible que todos nosotros hayamos recibido la salvación y estamos reunidos en este lugar? 정말 힘들어도 이 일을 해야 돼 하고 복음 앞에 계속 살아오신 목사님이 계셨기 때문입니다. Fue gracias al sacrificio de nuestro pastor quien dijo que aunque es duro y difícil tenemos que seguir predicando el evangelio. 이제 그래 저희가 이제 땅을 사고 건축을 하는데 많은 돈이 들었어요. Nosotros hemos comprado el terreno y también hemos construido y hemos gastado mucho dinero. 전부 합해서 55억 들었는데 En total se gastaron $360,000. 땅값이 한 225억. 예, 180달러. 180만. Son $1,800,000 se gastó en total.
이제 참 많은 돈이 들었어요. Sí, se gastó muchísimo dinero. 저희 교회 형제 이제 성도들은 한 100명 좀 넘어요. En realidad, nuestros hermanos son más o menos 100 personas. 다 이제 힘에 겹도록 이렇게 헌금을 했어요. De verdad fue difícil, sin embargo, todos los hermanos han ofrendado. 그래서 저희 마음에 참 힘이 되고 소망이 됐던 것은 목사님이 해주신 말씀이었어요. Pero la fuerza y la esperanza que pudimos recibir fue a través de la palabra que nos dijo el pastor. 제가 창세기 32장을 읽는데 Mientras que yo leía Génesis capítulo 32, 제가 창세기 32장 28절 한번 읽어드리겠습니다. sí, voy a leer Génesis capítulo 32, versículo 28. 그 사람이 가로되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 사람으로 더불어 겨루어 이기었음이니라. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. 하나님과 겨루어서 이길 수 있는 사람은 없습니다. No hay ninguna persona que peleándose con Dios pueda vencer. 근데 하나님은 이 야곱에게 네가 하나님과 겨루어서 이겼다라고 하셨어요. Sin embargo, aquí dice la palabra, tú has luchado con Dios y has vencido. 이 야곱은 참 비겁한 사람이에요. En realidad Jacob era un hombre cobarde. 또 막 용기도 없고. No tenía también ninguna valentía. 지금 이 상황을 보면 너무 비겁한 사람으로 나타나 있어요. Pues viendo aquí nosotros vemos que aparece como un hombre cobarde. 아내가 4명이고 Tenía 4 mujeres, esposas. 아들이 11명, Tenía 11 hijos. 딸이 1명이 있는데 Tenía una hija. 그다음에 이제 재산이 아주 많아요. Y tenía muchas riquezas. 외삼촌 집에서 20년을 살다가 고향으로 돌아가고 있습니다. Sí, estuvo viviendo y trabajando en la casa de su tío durante 20 años y luego volvió a su pueblo natal. 이제 고향으로 돌아가는 길에 형이 살고 있는 도시를 지나요. Mientras que iba a su casa, se encontró en la casa en donde vivía su hermano mayor. 사실 이 형은 동생 야곱을 죽이려고 했던 형이에요. En realidad su hermano mayor era un hermano que lo quería matar. 이제 동생이 지나간다는 소식을 듣고 형이 400명 군인을 데리고 마주 나오고 있습니다. Pero cuando se enteró que su hermano menor iba a pasar por ahí, él trajo 400 hombres junto a él para poder recibir a su hermano. 이제 가까이 올수록 야곱은 겁이 나죠. Pues Jacob tenía mucho miedo cada vez que su hermano se acercaba. 그래서 이제 자기 재산을 좀 나누어서 종들에게 먼저 보냈어요. Dividió sus riquezas y envió primero a sus siervos. 이제 형이 군대를 데리고 오니까 선물로 먼저 보내는 거죠. Pues como venía con 400 hombres, él le envió como regalo algo. 그래도 이 야곱 마음이 겁이 나고 두려우니까 어찌할 바를 몰랐어요. Jacob tenía mucho miedo y no sabía qué hacer. 그 다음에는 이제 야곱이 또 강 건너의 모든 재산과 그 다음에 자기 아내 아이들까지 다 건너 보내요. Y así envía a todas sus mujeres, sus hijos, cruzando el río. 그 자기 혼자 남아 있는 거예요. Y él se quedó solo. 여러분 왜 남아 있을까요? ¿Por qué se habrá quedado solo? 사랑하는 아내도 있고 아이들도 강 건너편으로 보내고 자기 혼자 왜 남아 있을까요? ¿Por qué si tiene a su amada esposa, a sus hijos, por qué le envió primero a su esposa y a sus hijos y él quedó solo? 제가 볼 때 여차하면 자기 도망가려고 남아 있는 거예요. Porque pienso que él se quedó solo para cualquier situación escaparse. 비겁하죠. Es cobarde, ¿sí o no? 이제 야곱이 그 하나님의 사자하고 밤새도록 씨름하는 이야기가 나옵니다. Nosotros podemos ver que Jacob lucha toda la noche con los ángeles. 이제 날이 새니까 하나님의 사자가 떠나가려 할 때 막 못 가게 하고 축복하라고 붙들었어요. Sin embargo, cuando amaneció, Jacob agarró a los ángeles para que lo bendiga. 그때 이제 하나님의 사자가
이 야곱의 환도뼈 골반을 쳤어요. y golpeó el muslo de Jacob. El ángel golpeó el muslo de Jacob. 쓰러져서 일어날 수도 없고 걸을 수도 없고 도망갈 수도 없어요. Se desmayó, no podía caminar, no podía correr, ni siquiera escaparse. 야곱이 할 수 있는 모든 방법이 끝났습니다. Ya toda la manera de Jacob se terminó. 그런데 하나님이 그때 야곱에게 주신 이름이 이스라엘이에요. Fue en ese momento que Dios lo renombró diciéndole Israel. 네가 하나님과 겨루어서 이겼다. Tú has luchado con Dios y has vencido. 여러분 두 나라가 이렇게 싸우는데 이긴 나라가 진 나라의 돈을 빼앗기도 하고 사람들을 끌어갈 수도 있습니다. Sí, cuando dos naciones se pelean, normalmente el que gana, normalmente le quita el dinero, le quita sus riquezas. 하나님과 싸워서 이겼다면 하나님 도와주세요 하면 하나님이 야곱을 도와주셔야 돼요. Pues si es que Jacob ganó en esa lucha, si es que Jacob le pide ayuda a Dios, Dios lo tiene que ayudar. 그러나 이 야곱은 지금 걸을 수도 없고 도망갈 수도 없는 사람이에요. Pero ahorita en este momento Jacob no puede ni caminar ni puede escaparse. 그 야곱은 아주 비겁한 사람이고. Jacob era un hombre muy cobarde. 근데 어떻게 하나님과 싸워서 이겼을까요? Pero cómo fue que luchó con Dios y venció. 야곱에게 다른 길이 다 없어졌습니다. En realidad Jacob ya no tenía ninguna salida. 그때 하나님이 야곱에게 주신 이 약속만 야곱에게 남은 거예요. En ese momento solamente le quedó la promesa de Dios en el corazón de Jacob. 야곱은 하나님의 약속을 믿은 거예요. En ese momento él creyó en la promesa de Dios. 자기가 기대했던 다른 모든 방법이 끝이 났습니다. Todas las maneras humanas desaparecieron. 그때 하나님이 이스라엘이라는 이름을 주신 겁니다. En ese momento fue que Dios le nombró Israel. 저도 이 헌금을 이렇게 많이 했어요. Yo también he ofrendado mucho. 약 1억 10만 원. 네. $100,000 más o menos yo ofrendé. 그래 이제 저도 이렇게 많은 물질을 헌금을 했지만, aunque yo también he ofrendado mucho dinero, 제가 할 수 있는 길이 아무것도 없었어요. sin embargo, no había nada que yo podía hacer. 이제 우리가 이 땅을 사야 되는데 돈을 지불 못하면 땅을 못 사요. Aunque nosotros teníamos que comprar el terreno, pero si no pagamos, no podemos comprarlo. 우리가 지불한 돈을 다 잃어버릴 수 있어요. O sea, inclusive podemos perder inclusive todo el dinero entregado. 제 마음에는 두렵고 걱정이 됐는데, Yo tenía mucho temor y tenía mucha preocupación, 그러나 제가 할 수 있는 방법은 아무것도 없었어요. pero no había otra manera. Yo no podía hacer nada. 이 야곱과 똑같다는 마음이 들었습니다. Pues yo me sentía igual que Jacob. 그런데 하나님이 저에게도 이스라엘이라는 이름을 주셨다는 마음이 들어요. Pero pienso que Dios también me dio otro nombre, Israel. 그때 저는 하나님에 대해서 생각을 했습니다. En ese momento yo pensé acerca de Dios. 이 일이 누구 일인가? ¿El trabajo de quién es esto? 이 일은 분명히 하나님의 일이다. Esto claramente es la obra de Dios. 그러면 이 일이 잘 되고 못 되고는 누구 책임일까? Entonces, el que salga bien o no, que salga mal, entonces, ¿quién debe ser responsable? 이건 분명 하나님의 책임이다. Entonces, esto es responsabilidad de Dios. 그렇다면 이 일은 하나님이 책임을 지시겠다. Entonces, Dios se encargará. 제게 하나님이 일을 하시겠다는 마음이 들었어요. Yo sentí en mi corazón que Dios iba a trabajar. 놀라운 건 우리가 그 땅을 다 샀고, Maravillosamente pudimos comprar todo el terreno. 물론 어려움이 많았지만 그 건축을 다 했습니다. Aunque hubieron muchas dificultades, pero hemos terminado la construcción. 이제 한 층이 560제곱미터인데요. 560. 제곱미터. Sí, más o menos como un piso tienes 560 metros cuadrados. 이제 4층 건물이니까 2240제곱미터입니다. 2240. Sí, como son 4 pisos serían 2250 metros cuadrados en total. 우리 사모님이
숫자에 약하대요. Sí, la pastora que está traduciendo me dijo que ella es muy mala en las matemáticas. 그래서 제가 아까 숫자로 계산을 해서 보여드렸거든요. Pues yo le había calculado todo ya antes de la prédica y le mostré. 역시 약하시네요. Sí, igual sigue siendo mala en las matemáticas. 정말 하나님이 도우시는 걸 보면 너무 감사합니다. Por eso estoy muy agradecido de que el Señor nos ha ayudado. 여러분 성경에 하나님이 만나시겠다고 하는 장소가 있는데 혹시 아세요? En la Biblia dice un lugar en la que Dios nos dijo que podemos encontrarnos con Él. ¿Ustedes saben cuál es ese lugar? 하나님이 우리를 만나고 그 다음에 말씀하겠다고 약속한 장소가 있습니다. Hay un lugar en el cual Dios designó que Él se 한번 encontrará con 찾아보겠습니다. nosotros. 출애굽기 Sí. 25장 Busquemos. 22절. Busquemos Éxodo capítulo 25. 25장 22절. Sí, 25 versículo 22. 예, 21절부터 읽겠습니다. Voy a leer desde el versículo 21. 속죄소를 궤 위에 얹고 내가 네게 줄 증거판을 궤 속에 넣으라. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. 거기서 내가 너와 만나고 속죄소 위 증거궤 위에 있는 두 그룹 사이에서 내가 이스라엘 자손을 위하여 내게 병할 모든 일을 내게 이르리라. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. 속죄소라는 곳은 죄가 사해지는 곳입니다. El propiciatorio es el lugar en donde se perdonan los pecados. 하나님이 은혜를 베푸시는 자리는 죄가 사해지는 곳에서 은혜를 베풉니다. Porque Dios da la gracia en donde el Señor perdona nuestros pecados. 그런데 이 속죄소 밑에는 상자가 있는데요. Debajo del propiciatorio hay una caja. 이 상자 속에는 그 십계명을 기록한 돌판이 들어 있어요. Pues ahí dentro del arca están los 10 mandamientos. 하나님은 법을 따라서 우리를 대하시지 않고 Dios no se quiere relacionar con nosotros por la ley, 법을 덮고 은혜를 베푸시겠다는 겁니다. sino Él quería cubrir la ley y quería darnos su gracia. 이제 이 속죄소는 죄를 사한 곳이고 El propiciatorio era el lugar en donde se perdonan los pecados. 하나님의 은혜를 베푸시는 곳인데 Es el lugar donde Dios da su gracia. 그 궤 속에 들어있는 율법을 보면 우리는 하나님 앞에 설 수 없어요. Sin embargo, si nosotros vemos los mandamientos que están dentro de esa caja, nosotros no podemos ser perdonados. 저는 죄를 많이 지었습니다. Yo soy una persona que cometí muchos pecados. 그런데 이 죄를 지었기 때문에 하나님 앞에는 제가 설 수 없어요. Como yo cometí muchos pecados, así como soy, no puedo presentarme delante de Dios. 우리가 다 죄를 지었잖아요. Todos nosotros pecamos, ¿sí o no? 하나님 앞에 설 수 없는데 Nosotros no podemos estar delante de Dios. 하나님이 만나겠다고 약속한 장소가 속죄소입니다. Sin embargo, el lugar donde Él designó que se iba a encontrar con nosotros es el propiciatorio. 거기는 이 법을 덮고 은혜를 베푸시겠다는 것이죠. ¿Por qué? Porque es el lugar en donde Él dice que va a cubrir, va a tapar la ley para poder darnos su gracia. 여러분 죄사함 받으셨어요? ¿Todos ustedes recibieron el perdón de pecados? 예, 그럼 이제 하나님이 여러분과 만날 수 있죠. Entonces ahora Dios se puede encontrar con ustedes. 예, 자신이요. 왜 소리가 줄어들어요? 소리가 왜 줄어듭니까? Sí, porque cada momento responden con voz cada vez más bajo. 이제 하나님이 여러분과 만나셨습니까? 여러분 하나님 만나셨습니까? ¿Ya ustedes se encontraron con Dios? 자, 그 다음에 하나님이 또 우리를 만나겠다고 하신 곳이 있어요. Hay otro lugar que Dios dijo que iba a encontrarse con nosotros. 신명기 32장입니다. Deuteronomio capítulo 32. 32장 10절. Sí, Deuteronomio capítulo 32 versículo 10. 자, 읽어드리겠습니다. Voy a leer.
여호와께서 그를 황무지에서 짐승의 부르짖는 광야에서 만나시고 호위하시며 보호하시며 자기 눈동자같이 지키셨도다. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. 예, 하나님이 이제 만나신 곳이 어디냐면 황무지예요. ¿Dónde es que Dios se encuentra con nosotros? Es en el desierto, 예, 광야예요. es en la tierra desierta, 여기는 사람이 살 수가 없는 곳이에요. un lugar en la que el hombre no puede vivir, 그다음에 짐승이 막 울부짖는 곳이기 때문에 en donde los animales están como, no pueden vivir, no solamente están haciendo ruidos. 두려운 곳이고 사람이 정말 살 수 없는 곳이에요. Es un lugar en donde hay temor, en donde no se puede habitar. 근데 하나님이 그곳에서 만나시고 Pero dice Dios que allí donde nos hallará, 그다음에 호위하시고 y dice que Él nos cuidará, 보호하시고 dice que nos instruirá y nos guardará, 지키신다고 dice que 약속합니다. nos guardará a nosotros. 저는 이 건축하는 이 일들을 통해서 하나님이 일하시는 것들을 봤어요. Sí, a pesar de que era un poco difícil, pero a través de la construcción yo podía ver cómo Dios había trabajado. 저희가 모든 힘을 다 쏟아도 더 이상 이제는 안 되겠다 할 때가 있었습니다. Hubieron momentos en los que, aunque nosotros hemos echado todo nuestro corazón, nuestras fuerzas, pero dijimos ya no podemos más. 한 번은 이제 지붕을 덮어야 되는데 Una vez era que nosotros teníamos que cerrar el techo, 또 여름철이라 비가 많이 왔어요. pues en verano es época de lluvia y llovió muchísimo. 이제 돈을 안 주면 이제 일을 안 해요. Pues si no le pagamos, no van a trabajar. 그리고 이 지붕 덮는 그 돈도 많이 들어요. Pues cubrir el techo también costaba mucho dinero. 먼저 지붕을 덮어주면 우리가 나중에 돈을 주겠다 해도 안 했습니다. Entonces le dijimos, pues cúbranos el techo y nosotros después lo pagamos, pero ellos no quisieron. 비가 쏟아지면 비가 온 바닥을 적셔서 밀층까지 흥건하게 적셔져요. Una vez que llueve, llueve hasta abajo, hasta el primer piso y se moja todo el piso. 근데 돈이 없으니까 더 이상 어떻게 할 수가 없는 거예요. Pero como no teníamos dinero, no sabíamos qué hacer. 야, 이제 더 이상 못 하겠다. Yo dije, ya no puedo más. 그런데 돈을 안 줬는데 와서 지붕 작업을 해주는 거예요. Pero aunque nosotros no le habíamos pagado, pero ellos vinieron e hicieron el trabajo. 그 전에 먼저 일을 해주고 우리가 돈을 주겠다 해도 안 했던 사람인데 Aunque nosotros anteriormente le dijimos que no, o sea, si no le pagamos, ellos no iban a trabajar. 이제 이 사람이 막 그 물건을 싣고 와서 지붕 작업을 다 끝을 낸 거예요. Pues ellos vinieron, trajeron los materiales, bajaron y comenzaron a hacer toda la construcción del techo. 너무 감사했습니다. Estaba muy agradecido. 야, 하나님이 이분 마음을 바꿔주셨구나. Ah, Dios fue el que cambió el corazón de este hombre. 이제 그렇듯 하나하나 하나님이 도우시는 것들을 봤는데요. Y así fue que poco a poco vimos cómo Dios trabajó. 우리로서는 길이 없을 때 하나님이 그때 일하시는 것을 봤습니다. Podíamos ver que donde no había salida, Dios trabajó. 이제 목사님이 기도를 해주셨는데 El pastor oró. 길이 없고 막막할 때 성령의 도우심을 입게 해주십시오 하고 기도하셨어요. Él oró diciendo, donde no hay salida, donde no hay manera, espero que el Espíritu Santo trabaje. 여러분 죄사함 받으면 성령을 선물로 주시죠. Cuando recibimos el perdón de pecados, Él nos da como regalo el don del Espíritu Santo, ¿verdad? 예, 성령이 계십니다. Sí, el Espíritu Santo mora en nosotros. 근데 사실 저는 성령을 의지하기보다는 그냥 제 가능성을 따라서 살았던 사람이에요. Pero yo en lugar de apoyarme en el Espíritu Santo, más bien yo vivía siempre viendo las posibilidades que hay. 좀 가능성이 있어 보이면 하고 Cuando veía las posibilidades, lo hacía. 어려워 보이면 저는 뒤로 물러나는 사람이었습니다. Y cuando veía que era difícil, pues yo retrocedía. 근데 이제 물러날 수도 없이 이제는 뛰어들었으니까 Pero como ya no podía ni siquiera retroceder, tenía que avanzar sí o sí.
이제 앞으로 가긴 가야 되는데 나갈 힘이 없는 거예요. Sí, tenía que avanzar, pero no tenía la fuerza para avanzar. 그때 목사님이 길이 없고 막막할 때 성령의 도우심을 입게 해달라고 기도하셨는데 Él oró, el pastor oró que si cuando no hay salida y no hay manera, que el Espíritu Santo nos ayude. 저는 그런 어려운 형편이 그냥 문제로만 다가왔습니다. Pero esas situaciones difíciles solamente para mí eran problemas. 이걸 어떻게 하지? Ay, ¿qué puedo hacer? 이 많은 돈을 어떻게 마련하지? ¿Cómo puedo preparar tanto dinero? 길도 없고 진짜 힘도 없었는데 No tenía ni fuerza, no tenía ni siquiera la manera. 이제 우리에게 하나님이 계시니까 모여서 기도회를 했어요. Pero como Dios está en nuestro corazón, nosotros nos reunimos a orar. 그런데 너무 신기한 건 그 일이 하나하나 또 풀어지는 거예요. Pero maravillosamente, de verdad, poco a poco se resolvían los problemas. 제가 성령의 도우심을 입는 그 삶을 잘 모릅니다. Yo en realidad no conocía muy bien cómo el Espíritu Santo nos ayuda, 왜냐하면 그렇게 안 살아봤기 때문에 porque nunca había vivido así. 여러분 눈에 안 보이는데 성령께서 여러분 속에 일하시는 거 알 수 있어요? Aunque ustedes no lo vean, ustedes pueden sentir, ustedes pueden ver cómo el Espíritu Santo trabaja en ustedes. 근데 이제 목사님은 정확하게 성령의 인도를 받는 성령의 도우심을 입는 삶을 사신 거예요. Pero el pastor llevaba una vida siempre que el Espíritu Santo lo ayudaba. 근데 저는 그걸 잘 몰라요. Pero yo no conocía bien esa vida. 한 번은 이제 케냐의 종교 등록 허가 받는 그 간증을 들었습니다. Un día yo escuché cómo el país de Kenia había recibido pues la personería jurídica religiosa. 바우스 목사님이 케냐에 가셨는데 Cuando el pastor Oxupar se fue a Kenia, 지금부터 아주 오래전입니다. esto fue hace mucho tiempo atrás, 약 32년 전인데요. eso fue hace 32 años atrás. 이제 그 아프리카 케냐에 큰 교회 목사님이 있었어요. Había un pastor de una iglesia muy grande en Kenia. 이제 목사님을 만나기로 약속을 했는데 Se comprometió para encontrarse con nuestro pastor. 목사님 새벽에 기도를 하시면서 선교사님에게 물었습니다. Entonces, en la madrugada el pastor oró y le preguntó al misionero de Kenia. 분명 나에게 많은 돈을 요구할 것 같다. Yo creo que ese pastor me va a pedir mucho dinero. 근데 내가 그에게 줄 돈이 있는 것도 아니고 Pues no, de verdad no tengo dinero. 또 그러다 돈을 주고 싶지 않다. Ni aunque tuviera, no le quiero dar. 만약 돈을 달라고 하는데 거절하면 어떻게 되지? 하고 물은 거예요. Entonces me preguntó, si es que me pide dinero y yo le niego el dinero, ¿qué va a pasar? ¿Qué podría pasar? 예, 그러면 분명히 경찰이 와서 우리를 추방시킬 겁니다. Pues entonces vendrá la policía y nos van a deportar. 이제 그날 바우스 목사님이 그 큰 교회 목사님을 만났어요. El pastor Oxupar ese mismo día se encontró con ese pastor de la iglesia grande. 역시 돈을 요구했습니다. Así como él le supuso, ese pastor le pidió dinero. 목사님이 그걸 거절하시고 하나님을 이제 하나님을 가르치겠다고 이야기를 하셨어요. Entonces el pastor negó darle el dinero y le dijo, yo le voy a enseñar cómo pedir a Dios. 이 케냐에는 하나님이 계시지 않습니까? ¿Acaso aquí también no está el Dios en Kenia? 나는 이 케냐에 하나님이 살아계시는 걸 가르쳐 드리려고 왔습니다. Yo vine aquí a Kenia para enseñar cómo Dios está trabajando y está vivo en medio de nosotros. 이제 그렇게 돈을 달라는 것을 거절했어요. Él negó darle el dinero. 그 이튿날 역시 경찰이 와가지고 선교사님을 붙잡아 추방시키려고 경찰이 왔습니다. Al día siguiente vinieron los policías y querían agarrar a los misioneros y deportarlos. 근데 이 선교사님들은 저 밀림에 복음을 전하러 들어갔고, Pues estos misioneros fueron a la selva para predicar el evangelio. 그 교회에 남아 있는 청년 한 명을 붙잡아 간 거예요. Y llevaron al joven que estaba solo en la iglesia. 근데 그 청년 할아버지가 종교 등록증 책임자였습니다.
아니, 청년의 할아버지가 Ah, pero el abuelo del joven que estaba ahí era una persona encargada de dar el permiso religioso en ese lugar. 이제 자기 손자가 감옥에 갇혀 있으니까 할아버지가 막 일을 했어요. Pero como como su nieto estaba en la cárcel, comenzó a hacer algunos trámites para sacarlo. 그리고 우리 선교사님들에게 종교 등록증이 필요하다는 걸 알고 Y al darse cuenta que nuestros misioneros necesitaban el permiso religioso, 이제 이 청년의 할아버지가 막 일을 해서 종교 등록을 받도록 했습니다. finalmente pudieron recibir el permiso nuestros misioneros, gracias a él. 지금은 케냐에 많은 다른 교회들이 우리에게 속해져서 일을 해요. Ahora muchas iglesias de Kenia están trabajando con nosotros. 그때 목사님은 분명히 이렇게 추방시킬 걸 알고도 마음의 결정을 하신 거죠. Aún el pastor sabiendo que lo podían deportar, él había decidido. 이 선교사들을 하나님이 보내셨다. Porque nuestros misioneros los envió Dios. 대통령이 반대해도 이 선교사는 여기에 종교 등록을 받고 복음을 전할 거다. Aunque el presidente esté en contra, igual nuestros misioneros recibirán el permiso y predicarán el evangelio. 이 하나님을 믿는 믿음으로 목사님은 딱 결정을 하신 거죠. Por la fe, el pastor decidió ese corazón. 하나님이 그 일하시는 걸 보면 너무 신기했습니다. En realidad, yo estaba muy sorprendido al ver cómo Dios trabajó. 아, 박옥수 목사님은 이렇게 사셨구나. Ah, el pastor Oxupar vivió de esta manera. 결과를 뻔히 알지만 Aún sabiendo lo que iba a acontecer, 하나님의 뜻을 알고 하나님 앞에 믿음으로 결정을 하셨고 sabiendo cuál es la voluntad de Dios, él por la fe tomó esa decisión. 그 모든 일을 성령이 도우시는구나. Y fue así. Ah, todas las cosas el Espíritu Santo lo ayudó. 그래서 저희에게 기도하실 때 길이 없고 막막할 때 성령의 도우심을 입게 해달라고 기도하셨어요. Ah, es por eso que el pastor oró por nuestra iglesia, que cuando no haya salida, no haya maneras, que el Espíritu Santo nos ayude. 제가 여러분에게 말씀드리고 싶은 게 있습니다. Hay algo que yo les quiero decir. 정말 우리가 죄사함을 받고 예수님이 우리 안에 계십니다. En realidad, después de que nosotros recibimos el perdón de pecado, Jesucristo está dentro de nuestro corazón. 죄사함을 받았다면 성령이 여러분 안에 계십니다. Si es que recibimos el perdón de pecados, el Espíritu mora en nosotros. 그러나 다 성령이 일하시지는 않아요. Pero no por eso el Espíritu Santo trabaja en todos. 우리가 길이 없고 막막할 때 하나님의 도움을 입어야 되는데 Cuando no tenemos alguna manera o algún camino, nosotros tenemos que recibir la ayuda de Dios. 저는 길이 없고 막막할 때는 자꾸 다른 방법을 따라갔습니다. Pero cuando yo no tenía alguna salida o algún camino, siempre yo me desviaba por otro camino. 아, 누가 좀 안 도와주나? ¿Será que alguien me puede ayudar? 자꾸 옆에 막 도와주기를 바라는 마음으로 사람들을 쳐다보고 그랬어요. Y siempre miraba a las personas con querer pedirle que me ayuden. 제가 하나님을 믿는다고 하지만 하나님에게 마음을 정하지는 않았습니다. Aunque yo sí creo en Dios, pero no he decidido mi corazón para creer solamente en Dios. 근데 진짜 길이 없을 때 더 이상 길이 없으니까 하나님밖에 없었어요. Pero cuando realmente me sentí sin salida, solamente tenía que buscarlo a Él. 근데 하나님이 하나하나 그 문제를 풀어주시는 걸 봤습니다. Pero podía ver cómo Dios fue solucionando los problemas. 아, 내게도 하나님이 일을 하시는구나. Ah, Dios trabaja también en mí. 내게도 성령께서 일을 하시는구나. Ah, el Espíritu Santo trabaja en mí. 여러분에게도 성령이 계시죠? El Espíritu también está en ustedes, mora en ustedes. 그러면 성령께서 여러분 속에 일을 하시겠습니까? ¿Ustedes creen de que el Espíritu Santo trabaja en ustedes? 제가 민수기 21장을 읽었는데 Yo leí la palabra de Números capítulo 21. 백성들이 하나님을 향해 원망을 했습니다. El pueblo se quejó contra Dios. 이제 하나님이 불뱀을 보내셨어요. Dios envió las serpientes ardientes. 이제 불뱀이 사람들을 물어서 이제 막 죽어가는 사람들이 많아요. Pues había muchas personas muriendo.
또 죽어가고 있고 estaban muriendo 이미 죽은 사람도 y 많고 también había muchas personas que ya murieron. 아직 안 물린 사람은 막 이제 뱀을 피해서 다니겠죠. Y los que no fueron mordidos estaban como que escapándose de las serpientes. 자, 이 성경에 보니까 백성들이 모세에게 나와서 이제 하나님께 기도해 달라고 합니다. Pero aquí podemos ver que el pueblo pide a Moisés para que oren por él. 제발 이 불뱀 좀 없애주세요. Ay, por favor, que se aparten esas serpientes de nosotros. 여러분, 이거는 참 재밌는 말이에요. En realidad esta palabra es muy interesante. 만약 자기 어머니가 뱀에 물려 지금 죽어가고 있는데 Supongamos que su mamá está siendo mordida por una serpiente y está muriendo. 아들이 와서 하나님 불뱀 좀 없애주세요. Ah, y si su hijo viene y le dice, Dios, por favor, saca esa serpiente de mi mamá. 이왕 뱀에 물리는 우리 어머니는 그냥 죽게 놔두고 Ah, ya mi mamá murió porque fue mordida por la serpiente, pues ni modo. 나 좀 살려주세요. 그 말이에요. Pero por lo menos yo quiero vivir, eso le está pidiendo a Dios. 맞죠? ¿Sí o no? 자, 이제 사람이 할 수 있는 것은 여기까지입니다. Lo que el hombre puede hacer es hasta aquí. 이왕 뱀에 물린 것은 어쩔 수 없고 Pues ya, si fueron mordidos, ya no hay más solución. 이제 물린 사람은 죽는 거고 Pero pues el que fue mordido tiene que morir. 사랑하는 어머니라 해도 어쩔 수 없고 죽어야 되고 Aunque sea mi madre amada, no puedo hacer nada. 이게 우리가 생각하는 생각의 끝이에요. Ese es el fin de nuestro pensamiento. 아, 이건 이래서 안 되고 Ah, por esto no podemos 이건 hacer. 어려워서 안 되고 Ah, esto es difícil, por eso no lo podemos. 저는 대부분 삶을 그렇게 살았어요. Así fue mi vida, toda mi vida. 아, 이건 어려워서 안 돼. Ah, esto es difícil, no lo podemos 아, 이건 hacer. 길이 없어서 못 해. Ah, no, pero por este lado no, entonces no lo podemos hacer. 근데 이제 목사님은 저에게 다르게 이끌어 주신 거예요. Pero el pastor me guió de otra manera. 아, 우리가 힘들어도 이 일을 해야 된다. Aunque sea muy cansador, nosotros tenemos que seguir haciéndolo. 그리고 길이 없고 막막할 때 성령의 도우심을 입어라. Cuando no hay salida y no hay manera, entonces tenemos que recibir la ayuda del Espíritu Santo. 자, 이제 백성들이 모세에게 이렇게 기도해 달라고 부탁하는 거예요. Sí, en realidad el pueblo pedía a Moisés para que orara a Dios por ellos. 불뱀 좀 없애달라고. Que se vayan, que se aparten las serpientes 이미 ardientes. 뱀에 물린 사람은 죽어야 돼요. Pues el que fue ya picado por las serpientes tiene que morir. 근데 하나님은 다른 길을 주셔요. Pero Dios nos da otra salida. 장대에 노뱀을 만들어서 높이 달아라. Hazte una serpiente de bronce y ponla en una asta. 뱀에게 물린 사람마다 그걸 보면 산다. Cualquiera que mirare a ella vivirá. 여러분, 뱀에 물릴 때 어떻게 사느냐면 혈청 주사를 맞아야 돼요. Normalmente cuando uno es mordido por una serpiente necesita antídoto, ¿sí o no? 그 혈청을 어떻게 만드는지 아십니까? ¿Ustedes saben cómo se recibe el antídoto? 이제 말이나 토끼, 양에게 그 뱀 독을 조금씩 넣어요. Le ponen un poquito de veneno al caballo, al conejo, o al caballo, al conejo o a la vaca. 이제 안 죽을 만큼 넣어요. Le ponen hasta el punto, solamente la cantidad, hasta no matarlo. 그럼 이제 말이나 양이나 토끼 몸속에 항체가 생겨요. Pues entonces en el cuerpo del conejo, del caballo, de la oveja produce anticuerpos. 그럼 그거를 빼내서 이제 막 분리를 해서 그 항체를 보관합니다. Y se saca nuevamente el veneno y de eso se hace el anticuerpo. 그래서 뱀에 물린 사람들은 그 항체를 맞으면 살아요. Por eso la persona que es picada por una serpiente, si se le da ese antídoto puede vivir. 근데 이 시대에는 그 항체가 없어요. Pero en estos tiempos no existía antídoto. 자, 하나님은 장대에 노뱀을 달아라. 뱀에 물린 자마다 쳐다보면 산다 그랬어요. Pero Dios dijo, hazte una serpiente de bronce y ponla en una asta y cualquiera que mirare a ella vivirá. 이스라엘 백성들은 하나님의 약속 안에서 지금 애굽을 벗어났고 광야 생활을 하고 있습니다. El pueblo de Israel, según la promesa de Dios, ellos salieron de Egipto y están haciendo su vida en el desierto. 근데 이스라엘 백성들은 하나님을 믿지 않았어요. Pero el pueblo de Israel no creían en Dios.
하나님의 약속을 기억하지 않았어요. No habían recordado la promesa de Dios. 근데 하나님이 모세에게 보여주신 길은 하나님의 약속이에요. Pero el camino que Dios le mostró a Moisés era la promesa. 뱀에 물린 자마다 장대에 단 노뱀을 쳐다보면 산다. Dijo, cualquiera que mirare a la serpiente de bronce que está en el asta vivirá. 이렇게 쳐다보면 살까요? ¿Será que si mirando nomás uno puede vivir? 이거는 약속을 믿는 믿음으로 사는 거예요. Claro, puede vivir si cree en la promesa. 하나님이 이 백성들은 지금 하나님을 원망하고 악을 행한 백성들인데 Este pueblo ha hecho mucho mal delante de Dios y se ha quejado contra Dios. 이 백성들의 그 악을 하나님이 탓하지 않고 은혜를 베풀고 계세요. Pero Dios no les reclamó su maldad, sino le está dando su gracia. 새로운 길을 열어주시고 계세요. Le está abriendo un nuevo camino. 이거는 약속을 믿는 믿음으로 하나님이 주시는 은혜입니다. Esta es la gracia que nos da al que cree por la fe la promesa. 사람으로는 할 수 없는데 Aunque humanamente no es posible, 거기에 하나님이 새로운 길을 여시는 거예요. pero es allí en ese lugar donde Dios abre un nuevo camino. 마태복음 19장에는 이 말씀이 있어요. En San Mateo capítulo 19 dice así. 사람으로는 할 수 없으되 하나님으로서는 다 할 수 있느니라. Dijo, para los hombres no, pero para Dios nada es imposible. 여러분 우리가 죄를 지었습니다. Nosotros cometimos pecados. 또 죄인으로 태어나고 다 죄를 지었습니다. Nuestros pecados fueron revelados y también todos nosotros fuimos pecadores. 죄는 지을 줄 아는데 죄를 씻을 수는 없어요. Nosotros sabemos pecar, pero no sabemos limpiar. 그러나 죄를 씻는 것은 사람은 못하는데 하나님은 하시는 거죠. Pues en cuanto a limpiar en los pecados, el hombre no puede hacerlo, pero Dios sí puede hacerlo. 아멘. Amén. 자, 우리 로마서 3장 23절을 보겠습니다. Vamos a ver Romanos capítulo 3, versículo 23. 로마서 3장 23절. Sí, Romanos capítulo 3, versículo 23. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 예, 모든 사람입니다. Dice todos. 다 죄를 범했습니다. En cuanto todos pecaron. 그래서 하나님의 영광에 이르지 못해요. Y dice, fuimos y se están destituidos de la gloria de Dios. 어느 누구도 스스로 이 죄에서 벗어날 수가 없어요. Ninguno puede liberarse del pecado. 그래서 사람들은 이제 죄를 안 지어야 되겠다. Por eso las personas dicen, ya no tengo que pecar. 지은 죄에 대해서는 하나님께 회개하고 용서를 구하는 기도를 해요. Y las personas comienzan a orar pidiendo perdón por sus pecados. 그리고 이제 선한 일들을 막 하려고 노력을 해요. Y comienzan a procurar hacer cosas buenas. 이건 사람이 생각할 수 있는 길이에요. Este es el camino que toma el hombre. 그런다고 죄가 씻어집니까? ¿Acaso de esta manera se limpian los pecados? 죄의 삭은 사망입니다. La paga de pecado es muerte. 절대 살 수 없어요. Jamás puede vivir. 뱀에 물리면 죽듯이 Así como si es picado por una serpiente muere, 이미 죄인으로 태어나고 죄를 지었기 때문에 우리는 사망을 당합니다. como ya nacimos pecadores y ya hemos cometido pecado, en realidad nos toca pagar con la muerte. 뭐 선을 행하고 회개 기도를 해서 죄가 씻어지지 않습니다. No podemos pagar haciendo el bien o tratando de hacer lo bueno. 예, 사람으로서는 할 수 없어요. O sea, para los hombres es 자, imposible. 24절 Versículo 24. 그리스도의 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 예, 예수님 안에는 영수증이 있어요. En Cristo Jesús Él tiene la factura. 그걸 구속이라고 해요. Eso lo llamamos redención. 값을 갚아서 건졌다라는 뜻이에요. Porque significa que pagó el precio y pudo redimirnos. 이거 예수님의 피값으로 우리 죄값을 갚은 거예요. Pues pagó el pecado del precio de nuestros pecados. 그걸 구속이라고 합니다. A eso le decimos redención. 예수님에게 그 영수증이 있어요. Esa factura está en manos de Jesús.
하나님은 그 영수증을 보시고 Viendo Dios esa factura, 우리에게 의롭다고 하십니다. nos dijo que somos justos. 여기는 누구 한 사람 빠지는 게 아니라 모든 사람을 향해서 의롭다라고 합니다. Sin excepción a ninguna persona, sino dice todos siendo somos justificados. 아멘. Amén. 예. 한 사람도 빠짐없이 Sin faltar ninguno. 모든 사람에게 의롭다고 하십니다. Dios nos justificó a todos. 왜냐하면 예수님 피값으로 우리 죄를 다 씻었기 때문이에요. Porque Él limpió nuestros pecados por su sangre. 자, 이제 사람으로서는 죄를 씻을 수 없어요. Pues los hombres no pueden limpiar los pecados, 그러나 하나님으로서는 이 죄를 다 씻을 수 있습니다. pero para Dios sí Él lo puede hacer. 바로 예수님이 십자가에 피 흘려 죽으실 때 Cuando Jesucristo murió y derramó su sangre en la cruz, 저와 여러분 모든 죄를 예수님이 다 씻었어요. Dios limpió todos los pecados, los de ustedes y el mío también. 저는 1991년 이 예수님 피로 내 죄가 씻었다는 사실을 받아들였습니다. En el año 1991 yo acepté la verdad en donde dice de que Jesús limpió mis pecados. 아, 내가 의롭다. Ah, yo soy justo. 죄가 없다. Ya no tengo más pecado. 나도 이제 천국 갈 수 있다. Ya yo puedo ir al cielo también. 정말 저에게 이 복음을 전해 주신 분이 있고 Hay una persona que me predicó el evangelio 또 계속해서 이 복음을 전하는 교회가 있고 y también sigue estando la iglesia en donde sigue predicando el evangelio. 또 여러분 앞에 세운 하나님의 종들이 계십니다. Y también delante de ustedes están establecidos los siervos. 이건 하나님의 약속입니다. Esta es la promesa de Dios. 그렇죠? ¿Sí o no? 예. 그래서 우리가 길이 없고 막막할 때 Cuando no tenemos algún camino o alguna salida, 우리 죄를 씻고 우리를 구원하신 하나님이 es el Dios Jesús que nos salvó a nosotros de nuestros pecados, 우리에게 길이 없고 막막할 때도 함께 계십니다. está con nosotros aún cuando no tenemos alguna salida o alguna solución. 그걸 우리 삶 속에 하나하나 하나님이 가르쳐 주십니다. El Señor nos seguirá enseñando poco a poco mientras que vivimos en este mundo. 예, 여러분 이 캠프 앞에 함께 일하시는 걸 볼 때 너무 감사합니다. Estoy muy agradecido al ver cómo todos están apoyando juntamente este campamento. 제가 기도드리겠습니다. Sí, vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios, te damos gracias. 우리를 구원하신 주님께 영광을 돌립니다. Glorificamos al Dios que nos ha salvado. 우리 볼리비아 캠프를 하나님이 예비하셨고 Dios ha preparado el campamento de Bolivia, 또 좋은 장소를 주시고 nos permitió un buen lugar. 또 함께하는 우리 형제자매들 자원봉사자를 주셨습니다. Sí, también nos has enviado a estos voluntarios que están apoyándonos. 또 함께 복음에 일어난 우리 동역자들께 감사를 드립니다. Gracias por los ministros, compañeros en el Evangelio. 이 모든 일을 하나님 계획하시고 우리를 택하셨습니다. Señor, en tu plan nosotros fuimos elegidos. 우리 하나님의 뜻 안에 하나가 되어서 이 자리에 있는데 Estamos en tu voluntad todos juntos en este lugar. 이 캠프에 필요한 모든 부분 주님 은혜를 베풀어 주옵소서. Señor, provéenos todas las cosas que necesitamos para este campamento. 우리가 이 도시에 당신의 종을 모시고 복음을 전하고자 합니다. Queremos predicar y anunciar el Evangelio recibiendo a tu siervo. 주님께서 은혜를 베풀어 주옵소서. Señor, danos tu gracia. 감사드리며 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Te damos gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. 감사합니다. Muchas gracias. Muchas gracias por la palabra de Dios. Ahora quiero dar unos anuncios. Mañana, también en la mañana, 6 de la mañana, aquí vamos a tener la reunión. Aquí solamente los encargados y ministros y los hermanos. Y también los voluntarios miembros aquí. Y solamente los voluntarios nuevos podrán reunirse en el comedor de Villa Bolivariana Bloque Sur de su hospedaje. Aquí ya van a reunirse